Međunarodnom klubu žena prisustvovale su humanitarnoj modnoj revi sa koji je deo prihoda namenjen mladim slikarskim talentima u domovima za decu bez roditeljskog staranja. Evo nas na humanitarnoj modnoj revi Modne kuće Luna. Deo prihoda od prodatih modela namenjen je malim slikarskim talentima u domovima za decu bez roditeljskog staranja. Savremena deca je fundacija koja se bavi likovnim obrazovanjem dece iz domova za decu bez roditeljskog staranja. Tako da jednostavno želim samo da im ulepšam malo neki vikend i letnji zimski raspust na neki kreativan način kako bi oni mogli svoje osjećanja da ispolje na planu. Ovo je jedno veče koje je posebno za nas. Za nas to nije samo revi i prezentacija modela, ovo je jedan jako lep razlog za koga smo se skupili, to je da podsjetimo na one za kojima se sudbina malo poigrala na igran način i da im pomognemo da vrate osmeh na svoje lice. Akciju je podržalo i Internacionalno udruženje žena. Mislim da je ovo divan projekat i da je veoma dobra ideja da drugima damo primer da budu darešljivi. Možete dati malo od vaših prihoda, mali procenat i kad vidite da je otišlo na pravu adresu, to je prelep osjećaj. Prisutne su i javne ličnosti. Moj motiv je apsolutno da pomognem ono čemu smo se mi danas zbog čega smo se skupili, jer sam shvatila da pored toga što pomognem drugim, uvijek pomognem negdje i sebi. Moj utisak su deca koje smo videli ovde na prezentaciji, njihove fotografije, odnosno slike, jer to je povod zbog kojeg smo došli i zaista jedna divna akcija i Jovane koja ih uvodi u sve to i koja praktično iz Milana dolazi samo zbog te dece, a i Lune koja je izašla u susret i nama približila i tu problematiku, a i tu decu kojima je zaista potrebna pomoć. Divna akcija i mislim da je lepo da bude propraćena i medijski i da se ljudi što više uključe i mnogo mi je drago što sam dobila poziv i što sam došla zato što je stvarno divan povod i uopšte akcija koju radi Jovana je onako posebna i potpuno sam fascinirana slikama. Mislim da stvarno deca božanstveno slikaju, baš sam se raspitivala od 6 do 13 godina, a ima ovde slika koje onako su ozbiljna dela. Modno veče sa porukom humanosti. Za nekoga malo, za decu bez roditeljskog staranja znači mnogo. Mogućnost da bojom slikaju lepši i veseliji život.